murebye iriya shusho ukuntu uriya muriro wari umeze. When you see that video, the way the fire was, abana banjye bari baryamyemo, icyumba abana bajyaga bakunda kuryamamo, and the room that my children like to nicyo sleep in, cyahereyemo giri gushya. it is the room that started the icyo fire. tudakunze gukoresha kuko inzu yacu What was taking ariko mu place. byukuri nyuma y'iminota mikeya After a few minutes, Joshua arantelefona ati papa inzu yacu irahiye Joshua called me, the house is ariko still twese burnt, twavuyemo turi hanze. but we are all outside. Mpageze When I reached there, mpagaze ndashima Imana yandindiye abana. I thank God who protected my children. Nkuko yabivuze abo yahobeye nibo yasigaranye. As he mentioned, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, hallelujah. Ntago byari byoroshye It mwabantu. wasn't easy at all. Kuvuga ngo abana utaha usange mu nzu, nge nahageze isa nkaho yazimye. It's like imagining the children that you feel like you're not going to find them at home. Mu rugo nahasize abana banjye batatu. I left my 3 children. I'm going to be brief because we have a little time. reka tubanze dusome amagambo yanditse hano mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa kuva. Let us read in words in a scripture in Exodus. Ni igice cya 15 Chapter 15, umurongo wa 2. verse 2. Haragira hati Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ampindukiye agakiza uwo niwe mana yanjye nanje ndayihimbaza niyo mana ya data nanje ndayishira hejuru. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Praise God. Uyu munsi utandukanye n'uriya munsi mwabonye. This day is different from the day you have watched. Turashima Imana cyane. So we thank God. Mubona turi hano As you are here, kugira ngo tubyihutishe mbanje gushima Imana. for us to be first life, I praise God. Yarinze abana ntibahira muri iriya nzu. For him, he protected our children who was Kandi set ablaze and bari that house. bayicayemwo bari bayirimo And they were in it, seated in ariko it, Imana irabafasha basohokamwo amahoro. but God saved them and they were out safely. Mvuze yuko uyu munsi utandukanye n'uriya. The reason why I said this day is different from the Uyu that muryango day, wose
uhagaze ahangaha dufite ibyishimo. For all the family that stood here Mbanje has gushimira praises. kandi Imana I thank God also yafashije umuryango wa Moise na Kiyobe. that helped the family of Moses and Kiyove. Imodoka ntizabagongera mu muhanda bamaze kumva izo nkuru. They were not struck by cars after Nukuri that news. babaye intwari They were so barakomera. strong and they were so strong. Imana ishimwe. Praise God. Ndashimira rero imiryango wacu wa bugufi. I thank also our close family. Nshimiye umuryango wa databukwe wa sebukwe wa Moise, nawe ni databukwe wanjye. The family of our in-law. Turabashimiye yuko batubaye hafi. I thank them because they were so near to us. Bikimara So kuba close to us. baratwegereye baduha ubutunzi bwatumye twubaka iriya nzu. They also give their finances that helped us to build that house. Turabashimiye. We thank them. Dushimiye umuryango wa papa. We thank the family of my Mbereye kuri father. data na mama. From my father and mother N'abarumuna banje n'abashiki banje. and my siblings. N'abaramu banje n'abakwe bacu. All my our in-laws. Batanze ubutunzi bwinshi kugira ngo iriya nzu yongere kandi isanwe ibe nzima. They supported us financially Namwe so that that house ndabashimiye could be built Imana again. ibaha umugisha. I also thank them. My God bless you. Ndashimira Imana. I thank God. Shimira Foursquare. Thanking Foursquare. Urusengero mwumvise amakuru kandi byabaye barahangaha mutuba hafi. A church that had the news and when they were here Ndasaba and they uyu were near muryango us. dukomere amashi uru rusengero rwabaye hafi ya Moise na madamu we. For this church. Mwatanze ubutunzi bwanyu bwatugezeho. Give out your finances. Uhereye kuri bishop From bishop na madamu we and the spouse. n'abapastori n'abakristo bose abo bose mwatanze ubutunzi bwanyu turabashimiye cyane. Abandi dushimira bashimira guverinoma y'u Rwanda baradutabaye nabo bazanye za kizimyamoto ziza kuzimya iriya nzu nubwo nyine yari mishya. Urwego rwa polise batubaye hafi turabashimiye cyane. Muri rusange dushimiye igihugu cyacu yuko ari igihugu cyita ku baturage bacu. Imana ishimwe cyane. Ikindi nshima Imana ndashimira abatwumvise cyane bari kuyakure mu bihugu bitandukanye. Abroad and outside the country. Mu bihugu bitandukanye. Also in the other countries. Muri Amerika. In America. Muri Afrika. In Africa. Burayi. Europe. Asia. In Asia. Hariya muri Australia. And also in Austria. No kuvuga ngo ahantu hose in every part of the tubona inkunga. Every part of the world ibyo turabishimiye cyane. Help and we thank God for it. Ahandi ntareka kubabwira. Dufite umuryango mwiza w'abasegege. Hallelujah. Dufite umuryango mwiza w'abasegege batubaye hafi. They are also close to us. Abo bantu nibo batubaye hafi hamwe namwe mwese. Those who are near us and all titwareka of kubashimira. We can't go without thanking them. Barangajwe imbere na kado. Zamuri kiganza. President w'umuryango. Turabashimiye rwose rwose. Thank you so much. Aba bantu nabigiciro maso yacu hamwe namwe kuko umwanya wacu ari muto. Ndifuza yuko dukomera Imana amashimeshi. Darangije Yesu ashimwe. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Amagambo mwene data yavuze. As he has said everything. Mfite amagambo abiri. Nashimiraga yabashimiye. Gushima Imana no kwigirira neza. We thank God he has did what was well. Dushima Imana duhurira nayo mu nzira y'ubusamo. When we praise God, we meet him in the ways. Amasezerano Imana yagiye iha Dawudi. For the promises that he gave to David. Yakomokaga mu mashimwe. They're also coming from praises. Yenyegeranyaga amateka ye. He would see his history. Akomoka. Where he comes from n'intambara yahuye nazo and all the battles he made n'agaciro Imana yamuhaye imbere y'abandi that God gave him before people akabishira mu njana akabicuranga and then he would put them in a rhythm yazamurijwe kumva ntirihimbaje neza nkuko abyumva whenever he would raise the voice he could not be enough niyo hamwe yagiye avuga ngo mufatanye nanje dushirane hejuru izina ry'Uwiteka. That's why he said that be with me so that we praise God. Akumva kanwa ke karaze konyine kuvuga ishimwe ry'Imana and that his mouth was not enough bikamurenga akageza ubwo avuga ngo bihumeka. And he was overwhelmed that he said all the creatures. Iyo dushima Imana, when we praise God,
tuba twavuguruye ubusabane bwacu n'Imana. That's why we have renewed our intimacy with him. Iyo dushima Imana, when we praise God, tuba dukomeza ubushuti. We strengthen our friendship. Iyo dushima Imana, praise God, tuba twicira inzira. That's we are paving our way. Imana yababariraga Dawudi kamuhugiraho kubera ko yayiramije yayihimbaje. God could look at David because of how he would praise him. Ikamumenaho amasezerano. He could just give out promises. Ikamubwira ngo amaso yanjye azahora kuri wewe. He said that my eyes will always be on you. Ikamubwira ngo urubyaro rwawe ruzasimburana ku ngoma uko ibihe bihaye ibi. Even your descendants will precede one another on the throne. That is because of praise. Iyo dushima Imana, when you praise God, tuba dukura presence y'Imana ikatwegera. Bring out the presence of God to us. Kandi Imana ikarushaho kutwumva no gusabana. God continues to be with us more. Turashima Imana kuba duhagaze aha. We thank God because we are standing here. Moise n'umuryango we batekanye ari amahoro. When they are free and they have peace. Nta gikuba cacitse. Even when there is nothing much has tudafite happened. amashimwe arimo ariko. When we don't have praise that has, but when everything is praises. Imana ikemuye ikibazo kivana nzira. When God solves the problem, twishimiye kuba imbere y'iri teraniro. We thank him before this church. N'imbere y'Imana iduhera ubuntu. And before God that has given us for free. Twaje kwifatanya nabo. So we came to be with them. Twaje kwifatanya namwe. And also to be with you. Kugira ngo dushirane hejuru izina ry'Uwiteka. So that we can raise up the name of Imana yakoze biriya mwabonye. God he did that what you have said. Let us glorify him. Murakoze Yesu abaho. Thank you so much. May God bless you. Ababyeyi barakoze nihuse cyane. Thank you our parents. Hari gahunda mbega uburyo nabiteguye. There is the way I prepared it. Nashatse kubabwira muri make uriya munsi mbere y'ukuba. I wanted to tell you what happened before that day and even on that day. Ndetse na nyuma yaho. And after that day. Mbere y'uko uriya munsi uba, before that day happened, hari ibintu byabaye mu buzima bwanjye. The thing that happened in my life. Twari hano mu materaniro. We are here in service. Yo kuwa gatatu. Of Wednesday. Twari twatumiye umuvuga butumwa witwa Jacques. We had Apostle Jacques. Arabwiriza. He came and preached. Arabwiriza ndamukurikira amanutse hano kuri escalier. When he was coming down, yicaye hari inyuma arampamagara. I was seated behind and he called upon me and I came to him. Arampobera. He hugged me. Arangije arambwira. And afterwards he told me iwawe hagiye kuba ikintu gikomeye. That you're going to encounter something so strange in your arambwira ngo ningera mu rugo. He said that when you reach home, mfata abana banjye nta nubwo yarazi wenda ko mfite abana. That get hold of your children. Ntabwo tuziranye mu by'ukuri. I don't know him, he doesn't know me. Mfata abana mbahobere. That I get my children and embrace them. Mfate na madamu muhobere. Also my wife and embrace him. Hanyuma dutegereze ubushake bw'Imana. And then we wait upon the will of God. Ndagenda ndabikora. I went and I did so. Umunsi biba saa 8. At that day at 2 p.m. twari turi busy cyane mu giterane. We are so busy here in conference. Narabanje ku kazi kujya gutunganya iby'akazi. I went home, I went at work to do what? So the office gutya. After office. Umudamu dukorana. And my workmate. Arambwira ati ndabona uri busy cyane mu murimo w'Imana. I see that you are so busy in the work. Ariko nagira ngo ngusomere ijambo muri Isaiah 43. She said that I want to read a verse in Isaiah 43. Haravuga ngo nunyura mu mazi menshi ntazagutembana. If you go through deep waters, you will not. Nunyura mu muriro ntuzasha. If you go through fire, you never. Ndetse n'ibirimi byawo ntibizakugeraho. Even nothing that will come to you. Mu by'ukuri yarisomye kuko akunda gusoma Bibiliya cyane umudamu. She read it, but because abimbwira ntabwo nari mbizi. But I didn't know what was taking place. Ariko mu by'ukuri nyuma y'iminota mikeya. After a few minutes. Joshua arantelefona ati papa inzu yacu irahiye. Joshua called me, the house is. Ariko twese twavuyemo turi hanze. But we are all outside. Hageze. When I reached there, amfata mbona afashe ukuboko. He got hold of my hand. I don't know where he came from. Aha undi muntu wafashe ukuboko ni executive w'umurenge wacu yitwa Alfred. Executive of hari abasirikare benshi n'abapolisi. The army and the police. Abantu bombi. Those two people. Mu buryo bw'umwuka byari bisobanura ibintu bikomeye. In two ways it was meaning rubibafata. When they were getting hold of me. Nibutsa amasezerano menshi kuko twigeze gutaramira Imana hamwe nawe. I remember many promises. Hari umunsi yambwiye ati ba mudogo ndakubona uranezerewe cyane. One day he told me that my brother. Uwo munsi nibwo mpabwa mu by'ukuri ibintu byinshi byo mu buzima bwanjye. That day I was given a lot of things in my life. Ikindi Alfred
twariganye muri segonderi muri 97 We studied together in secondary school. mwabantu mwe murazi muri 97 ukuntu igihugu cyari You know kimeze how it means when it was in 1974. ndababwiza ukuri 94. n'aba bantu bose mubona bari smart All those people you nta see that mafaranga are yabaga mu smart. gihugu There was nothing like money that was in twari this mu country. buzima bubi cyane turi We are so abanyeshuri in poverty. twararwaye uruheri bamwe baratu mbega twakoraga ikizami orale bakajya bakubwira ugasubiza When we had skin rashes and we are given. afashe nibuka ico gihe bitambikurura So byose when he got hold of me, I remembered Alfred everything. ndamubwira ati imana yakuye igihugu cyacu hariya Then I told Alfred that God who gets tukaba turi abagabo dufite ingo n'abana when we are men and we have children and we have wives. ndavuga ati ibi bibyashya I was like this. n'ubundi ntabwo twari tubifite cyagenda nubwo twabitekereza ko By tuzabigira then we didn't have anything. We didn't even expect it. numva byose n'akababaro kose And I kararangiye felt like everything is done. nyuma yaho rero then ibyo afterwards- mwabonye mwarabibonye You have seen what you saw. natabawe n'abantu ndashobora kubara mwa bantu I was encouraged by many people. kuriya I can't even byagaragaye know kuri social media how you saw it in ni social nako media. n'amafaranga yaje That's how money also bamwe bajya came. bambwira ngo sinkajya mvuga amafaranga twabonye Some said that I should ariko the ni money that ukuri we got, arenze ukwemera kwacu but for real it's beyond our take. ibyiciro bitatu byarahagurutse 3 different people came. ndashimira ingeze mu byiciro byo gushimira abantu Then I'm in the period of thanking people. ndashimira itorero I ryanjye appreciate my church. uwo mugoroba bahise Very bayiporojeta evening, hariya they projected it on the screens. umukuru w'itorero bishop And the bishop, yarankomeje he encouraged abana me. nanjye etape kuri etape He kugeza was uyu munsi with me step by twavuganaga step up to this day that we are speaking. impamvu mutamubona hano yagize gahunda itunguranye The day you don't see him here, iyi is gahunda not- twayisubitse kenshi we have agize given gahunda this time. imutunguye cyane So he's away ariko from twari the different twayiteguranye program, nawe but we are supposed to be with him. ndamushimiye cyane So I gukomera appreciate imana him so amashyi much and I might hamwe come across to na him. madamu wiwe And the spouse, Sylvia, baradukomeje mu by'ukuri they mu will buryo encourage burenze us. They encouraged us beyond. abandi bantu nshimira Other people, ni amadepartema yo mu itorero our departments in the abamama church, the mothers, abapapa the fathers, Joyce Melody Yes Melody. nabonye envelope yabo birantangaza They- abenshi I saw ntabwo their bakora envelope. Most of them, they narumiwe I birandenga was so amazed. abadiyakoni dukorana umurimo ku wundi Deacons I serve with, bakoze ibintu birenze ukwemera they did wonders. baratwambitse baraduhahiye They bakoze gave us ibintu clothes, byinshi they gave us food. abandi bantu Others, hari abantu babiri bo muri iri torero there are 2 people ntabwo in this navuze church. amazina y'abantu ariko hari abantu bantunguye birandenga There are 2 people in this abo church. ntabwo ndi bubavuge I'm not going to speak them. ariko hari abandi bantu babiri mu But by'ukuri those people, 2 people ntabavuze specifically, n'imana yo mu ijuru if I yawe don't speak about them, hari abagabo bize ibintu by'ubwubatsi the people who are Babiri. engineers, two of them. umwe yitwa mahirwe Alex One is called Mahiro Alexi, undi yitwa Jamari another one is called Shamali. umunsi wa mbere dutangira kubaka The first day we began nabonye telefone constructing, zabo I saw their telephone. barambwira ati twize ibi bintu n'ibi He said that we learned this, tuzabigukorera ku buntu we are going to do them freely. byarimo binsaba hafi miliyoni hafi 3 They could take me like 3 millions. Alex wahaguruka Alex, can you ugashima stand Imana up and we thank God. Alex yabanye nanjye ku ibuye rya mbere nashize kuri iriya nzu He was with me from the first stone kugeza kuri finissage up to the finishing. yishyura mendevre When he would give out all the agaburira work, labor, abafundi and also yazanye feeding all the laborers he came uwo with. muntu ni imana yo mu ijuru yamuzanye It's only God that brought him. Jean Marie nawe kugeza Jean-Marie. uyu munsi Up to now, yije ibintu bya plomberi he yabikoze mu buryo buri smart did it well. abikora neza ntamuhemba Did n'ijana it well without even getting one byose funded. yampaye devi gusa ngo uribikoresha arabikora byose Everything plumbing he did. Imana it imuhe well. umugisha May God bless him. nawe nahaguruke Jean Marie niba ari hano If he's also here, let him stand up. Jean Marie ashobora kuba ataje Maybe he's not around. ariko aho ari Imana imuhe umugisha But may God bless him wherever he is. hanyuma rero aho ni mu itorero That is also in church. turashimira imiryango tuvukana bayivuze We appreciate our family. wa munsi bishop yaravuze ati se nta kuntu twasakara iriya nzu From the day that Bishop said, can we roof that house? bahise bakora ibitangaza babashitsi ya matike mwabahaye ba bishop Mugogo ba RTV
wa muzungu bageze inyuma bose amafaranga mwabahaye barongera barayampa ujye kubaka inzu bari abagabo n'abakozi b'Imana Imana ibaha umugisha aho bari haleluya hari umuryango nkoreramo majerwa buriya hagira abantu benshi hagira ibigo bitandukanye muri Rwanda Revenue bakoze urubuga rwo kumfasha muri societe yanjye nkoramo ihagarariwe na boss wanjye ari hano Shaka Viane May God bless you. yagiye mu rugaga rwacu ankorera ubuvugizi They went to our association and speak for me. bazana amafaranga menshi barubaka built. muri abo bantu dukorana abakorana na madamu nabo Those who work with my hari wife, urugaga rw'abaforomo n'abaforomokazi baraje bakora ibirenze association ukwemera of nurses, they also came and turabashimira did cyane. wonders. I will thank them. hari abandi bantu n'umuryango w'inshuti z'umuryango mbega n'umuryango w'inshuti cyane They're also the friends of our family. witwa G8 They called sinzi niba G8. bari hano bazamura ibiganza Those who are called G8. abandi bashobora bahaguruka Those can stand up also who are still abo down bantu congregation. n'umuryango w'abantu twiganye icyo gihe They are the people we studied icyo gihe together. nababwiraga That ubu ni abantu day bakomeye cyane is now a great kandi people. duhujwe cyane no gusenga And we are also encouraged and being bakoze one. ibitangaza Praises. They bamwe also bari did muri wonders. Amerika Some abandi are bari in muri America, Australia ba others Claude in ba Australia. Pastor Willy abo Pastor bose Willy. Imana ibaha umugisha May God bless them. ndashoje As I'm winding, mu gusoza rero as I'm winding, madamu namara kuvuga when my wife speaks, turakora ibintu we bibiri are going to do two things. sinzi niba hari abantu nibagiye kuvuga abenshi babavuze mu by'ukuri n'uwo ntavuze mu izina Whoever I have Imana not ibaha mentioned, umugisha may God cyane bless you. turakora ibintu bibiri We are going to do two things. turaririmba indirimbo We are going to sing one song. Cedric yaririmbye ku cyumweru Cedric sang it on Sunday. wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye You are with me washikamije in intambwe difficult zacu time and you encouraged uzikomeza ku us. rutare Cedric araza rock. kuririmba turimo dusoza Cedric is going barahaguruka to sing bacurange it. tubikore And then we hanyuma do this. And then afterwards, umuntu wese wamfashije kugira ngo twubake iriya nzu whoever helped me to build that house anamfashe is also going to gutura help me ituro to ry'ishimwe come and give an offertory of thanksgiving. ituro ry'ishimwe twagenye kuri uyu munsi Offertory of thanksgiving for ku wa this day. gatatu w'igishize muzi ko twari dufite abantu benshi hano Last Wednesday we had many people here. twabashije kugura intebe We nyinshi we muzicayeho purchased chairs. twaguze intebe 75 Also bought 75 chairs. hanyuma ayandi maturo muradufasha mwese umuntu wese ufite ituro So whoever has kwa an kundi offertory, mwadufashije twubaka the way you helped us when we are building, mudufashe no gutura also help us as we are giving out duturire the Imana offertory. We thank God for kugira the ngo offertory Imana yishime so that God can be pleased in this. murakoze cyane Imana Thank you so ibahe much. haleluya Hallelujah. ndashima Imana cyane Imana ishimwe I thank God and glory to God. Imana niyo kwizerwa God is faithful. murebye iriya shusho ukuntu uriya muriro wari umeze When you see that video, the way the fire was, abana banjye bari baryamyemo my children were in that house. ni Imana ibera hose God is present. nibaze banyegere hano mutekereze nageze hano ku rusengero ari 2:00 wa munsi ku wa mbere I came to church at 8 a.m. on Monday. twaraye tuvuye hano muri konseri ya Konfi bwije cyane We're pe also here the previous evening in a concert of Konfi. ngeze mu rugo kuko nari nararanye gahunda yo kuza ku rusengero ndaranegeranyije ibintu byose Reaching home because I had a program to come early in the morning, so I prepared everything. nkuko namwe mujya mubikora mufite gahunda yo kuba imbere y'Imana As you all do when you have a program before God. nasize abana banjye ari mu gitondo kare pe nageze left hano it- 2:00 zuzuye I left my children early morning at home and I was here by 8 a.m. numvaga umutima wanjye nari maze icyumweru nkumva mfite ubwoba bwa bwoba utabasha kubasha gusobanura In my heart, I'd spent a whole week with this fear in my heart that I can't explain.
nabimubwira akambwira ngo ibyo ni ibintu ngo bisanzwe nkarwara igicure ku buryo no kureba hano hasi When I would bidakunda. tell him, he would say that it is a normal thing. Ndashima Imana ko ari Imana yo kwizerwa, I thank God because He is faithful. ko yabanye natwe. He was with us. Ndashima Imana yandindiye abana. I thank God who protected my children. Nk'uko yabivuze abo yahobeye nibo yasigaranye. As he mentioned, Hallelujah! who were saved. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ntago byari byoroshye It mw'abantu. wasn't easy at all. Kuvuga ngo abana utaha usange mu nzu, nge nahageze isa nkaho yazimye. It's like imagining the children that you feel like you're not going to find them at home. Mu rugo nahasize abana banjye batatu, I left my 3 children. nkasiga umwana wa muramu wanjye wari waje muri I vakanse, left another child of our family. nkasiga muzehe na mukecuru databukwe I na also mabukwe, left my in-laws. twari dusanzwe tubana, We are all staying nkasiga together. n'umukozi. And I also left there the maid. Muri abo bantu bose And all ntawe the many birimo people, iby'umuriro No byafashe. one that was catched by the flames of fire. Ni Imana yabikoze. Only God who did it. Imana izi kurinda. And God knows how to protect. Icyumba abana bajyaga bakunda kuryamamo And the room that my children like to nicyo sleep in, cyahereyemo nkiri gushya. it is the room that started the Icyo fire. tudakunze gukoresha kuko inzu yacu yari irimo ibyumba byinshi, They don't always